Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibuke lesibalo sethu esinobani sino pi over x natural log ya x dx. Uma sesibuka lesibalo sethu sizicabanga ukuthi i-U-substitution nena manje ngathi sithanda ukufaka ibala eziyindida. Sesino natural log manje sisebenza ngakho. Khuleka sebenza ngendlela vele ekade sisebenza ngayo. U wethu u-natural log x, lo khona vele lo ngaphansi, okusho ukuthi u-d wethu uzoba ngubani-ke manje. Sengathi-ke u-d wethu uzoba u-1 over x. U-1 uthathwaphi over x? Awuthi ikhombisa ukuthi kuyafana nokuthi ubuzothini. Kuyafana noma ubuzothi du over dx equal 1 over x. Into eyodwa nje kuyafana. U1 over x lona yini ukuthatha njengokuthi kusho ukuthi mhlambe esikhaleni sika pi over x ngabe yikho lokho okufana nako. Asibona ukuthi singaqhubeka kanjani nalesi sibalo sethu, sihambe size sifike la sibona khona ukuthi sesingathatha ibhleki sime nje manje. Asiboneke sino pi esingawuvalela ngaphandle base sisalelo banike sesizoba no1 natural log x times 1 over x dx. Lokhu kuyafana nalokho kuphezulu luphawu ngilidwebayo lana lusho ukuthi lokho ngezansi engikubhale manje kuyafana nalosibale sisiphiwe sona ukuthi thina senze njani sisiqaqile. Asibone ukuthi siqhubeka kanjani. Angithi uyabona ukuthi nje base ngisekele okoqala ngombala ohlaza ngisekeleni oku-u wami njengoba seku-1 over x ke no dx kuyefana nokuthi bengithe yini leyo bekubani wami beku-du wami. Angiqhubeke nesibalo ke ngithi ke pi 1 over u, khumbula ukuthi sisubstitutile ingakho sesinobani sesino over u. 1 over u du yabona indaba yami yokushintsha imbala. Du ngithi pi equal pi natural log sekuzoba yini u wethu. Base kuba khona ukukhulu okubalekile okungamele ukhohlwa. Ngithi khumbula bonzi ibalo zakho za U-substitution. Ungakhohlwa usi wakho na kanjani ngoba kulezi ibalo zethu as a substitution zayu sinako ukuthi sike sithole into ephindaphindayo uma sisenza isibalo sethu sithole okucishe kufane futhi ngakho singakubambisa nje ukuthi i-constant. Usiwumele lokho ke uma sesibhala nje ngendlela enobunonola ngezansi sesingasho ukuthi upi ke lo natural log sisekele sithi natural log ya x sisekele sithi plus c. Ingandlela ke sesingaguqula ngayo ke isibalo bekade sesiphiwe lesi silaphela lesi sisibukayo manje esiphezulu ekade sino pi over x natural log x dx. Uyayibona nanku le natural log wethu sakhona nanku nangapha u-x wethu lona no pi usuba nje lokho sikubhalele ngezansi base sesifakele no c wethu lana. Uyabona ukuthi indaba yokusubstitute noma ukusebenzisa i-U-substitution into elula kakhulu. Singasekela ke la siphinde siqhubeke ngalena.